ngo abenshi mu minsi ishize mwagiye mukurikirana inkuru z'uwahoze ari umunyamabanga wa Ferwafa uzwi nka Kamarade Kalisa Adolphe cyangwa se abenshi bamuzi nka Kalisa Adolphe, yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. N'ubundi byamaze gutangazwa ko azatangira kuburana ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo kuri uyu wa gatanu, ubwo ni ku munsi w'ejo tariki ya 19 z'ukwezi kwa 2025 mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Ngira ngo Ibra, iyi nkuru ya Kamarade cyangwa se umuyobozi wahoze ari umunyamabanga wa Ferwafa uzwi nka Kalisa Adolphe cyangwa se Kamarade, iyi nkuru warayumvise, ngira ngo byatangajwe muri iki cyumweru yuko RIB cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha rwamaze kumuta muri yombi, ariko ibyo ashinjwa ngira ngo ntabwo birajya ahagaragara, wenda bikazamenyeshwa. Ngira ngo iyi nkuru nawe warayumvise, se wowe kuri iyi dosiye ya Kamarade nubwo tutari abacamanza, wowe uyitekerezaho iki? Ngira ngo nk'umuntu ubaye muri uno mupira igihe kinini, buriya uzatinya ikintu abantu bavuga, buriya ntandi urivugiriye ubusa ku musozi. Amakipe menshi yagiye arekarama mu bayobozi muri Rwanda Premier League, bakomeza kumugarura mu majwi Kamarade. Ibi ngibi kugira ngo sinzi niba ukurikira neza, hari ikibazo kigeze kuba mu Bugesera, ikibazo kigiye Rayon Sport yakinye na Bugesera, irushwa amanota na APR, ngira ngo niba ari inota rimwe. Iyo icyo gihe Rayon Sport igatsindwa na Bugesera, aribwo yahitaga itakaza umwanya wa mbere, APR ikahita itwara igikombe. Ngira ngo hari ibyabanje kuba by'abasifuzi bavuga ibiki n'ibiki, uri kumva Kamarade akajya agaruka mu majwi cyane. Ariko buriya ikintu cyavuzwe iteka buri gihe, isaha n'isaha kiba kiri bugere kuri kwabo kukagaragara. Ngira ngo ni ibyo twahuza n'iyi nkuru ya Kamarade. Abantu makipe yakomeje kurekarama ngo hari ibyo bakora mu makosa, hari ibyo batakora neza. Ubwo rero ejo bundi nibwo twumvise inkuru yiwe yuko RIB yamaze kumuta muri yombi, hari ibyaha akurikiranyweho. Ubwo rero reka agere mu rukiko, aribwo tuzamenya ngo ese Kamarade ari kuzira iki, ibyaha ari kumushinja ni ibihe, kugira ngo tubashe gukurikirana inkuru neza. Ngira ngo inkuru n'ubundi narindi musoma mu kinyamakuru igihe.com, dore ko aricyo cyayitangaje. Igihe kiri kuvuga ko ngo akurikiranyweho ibyaha byo kunyereza umutungo, ruswa no gukoresha inyandiko mimbano. Umuvugizi w'ubushinjacyaha uwo bita Nkusi Faustin yatangarije n'ubundi iki kinyamakuru bita igihe.com ko urubanza rwe ruzaba kuri wa gatanu, hagamijwe kugaragaza niba ashobora gukomeza gukurikiranwa ari hanze cyangwa se afunzwe by'agateganyo. Kalisa Adolphe twabitsa ko yatawe muri yombi kuri uyu wa kane ku itariki kuri uyu wa kane nibwo yatawe muri yombi. Rero ubwo hakorwaga n'ubundi pereza ry'ibanze byagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha. Nyuma y'iryo perereza, dosiye yaratunganyijwe yoherezwa mu bushinjacyaha ku itariki 9 z'ukwezi kwa 2025. Nabwo nyuma yo kuyisuzuma buyiregera urukiko. Yatawe muri yombi rero ku itariki 4 z'ukwezi kwa 2025, ariko ku itariki 9 z'ukwezi kwa 2025 nibwo dosiye yatunganyijwe n'ubundi yoherezwa mu bushinjacyaha bukuru. Ingingo ya 10 rero y'itegeko nomero 54/2018 ryo ku wa 13 kwezi kwa 8/2018 ryerekeye kurwanya ruswa iteganya ko uhamijwe icyaha cyo kunyereza umutungo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarengeje imyaka 10 n'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva ku nshuro 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo yanyereje. Icyaha rero ngo cyo guhimba, guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mimbano gihanwa n'ingingo ya 176 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo abihamijwe rero n'urukiko, umuntu ahanishwa igifungo cyo kuva ku myaka 5 kugeza kuri 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Ni mu gihe gusaba
ni mu gihe gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke iyo umuntu abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kugera kuri 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Itegeko kandi riteganya ko ibyaha birimo kunyereza umutungo na ruswa bidasaza, bityo igihe cyose ibimenyetso byagaragarira nta cyatuma umuntu adakurikiranwa hatitawe ku gihe yaba yarabikoreye.